suai nagi katangkid nagidi, iri nohit momon said ino padi ralandati nga nokoin sadu mantada kinorohingan. Bah, jadi paingkuro madihit ait dendoh sumandak tanak wagu na kau makon ko isi so katumbayaan putusan kamu paingkuro tasaraw putusan kamu imi sesuai katumbayaan iyo kau denda monopat kan apa kami ang putusan na po nga haro pagyahit pendirian dat apa boleh buat kalau sudah cinta kau hari itu di po ngaman no pa kape mo no pa tam pututan no po katama kay dumamutut misuai di katumbayaan tati iya ti pendirianku ka ay aga ti mamutut ki tu sekira no pod ori ka ti sinta dahiri nga tokay susuai mo ti gati kamonda sinta iti iya di aiso no hot kalit to nunununo hiri ni ginawa no nga monopot ka no pa kapiyahom wah putuslah tu ay kasap ka no pod menimbaw kot waigo olobow om pati lambusan no po nga iho no po ako no hay ay lano no pod agayo to mo da cabaran dahiri hom uhang ko nagiot ay maghihumbaralan da suway at pati bukid inapay waigo olobow timpubay no gi gumu iralan da poponiting mansiringo kumbal haramineri kota hitid kayo nandigulod ako din nasarom nunuhi paniring di bo paniring ko waig nga amo magunak karon agumo ila paniring ko waiget haron no hit nugyahit hangat tamo digulod di it kowe kowe karon di haron no kowe haron no elkon nu pangay emwe ay agumo bo maay no di siya patawad paingka ka bah iyan doh na pom maipakita na suwang haro apato paniring haro kabon iti na po dia nga ay neutral itong rasun ano tok kagayat yung tigya iti na po dia nga paniring tanaliat lagit to winonsoy tokom sanungi patapikon to kano pod miya galitit panambarasan datid may panaw kiway go alobom o tapati wagya mo misway katumbayaan na kayo itsumandak te tanak waguno agumo iralan ka gayaton ko siya kakawin harohi ginawa dati miya galid di haro na po ikayakinan to kotiyo di nga sorohon to konod agumo matiot ay kaboling kahangan iswang katindalanan dati di nakuraw to ay ino po hit zaman perjanjian lama penuhuan na pakinorohingan dat may panansawo nga isi soot bansa isi so bansa ihar kay tanda tampinay mangkod antakan di tu kaubi bagay siya din may akuri da kabaling kahangan iswang pikaruhangan timpubay no nga iyo di dagat manta ko nga iso na ti magyang pinay orikot tondo hit mitunang tok ipiay ako kumbal korongod haro kay tan miyong pinay nga miyong pinay nga ako'y no kay loylod miyong pinay nga kaylay nga miyong pinay to kompaing kuro namaditi hoy tilambusan kamo
patilambusan na pada kauno tok mia anak mo ti Carabao kadim manong boros nga ay kano mintang sumandak tanak kagun mia anak ka Carabao pira di gatang Carabao bae nakarikat 4.000 ka tilambusan kamo ka iri na kabungaw ge ay tok. Jadi haro hidahi ralan tokod topo ti kepian ogumuy ralan mo gayatan ku siya kakawin ka hari ti ade. Haro nagi magano keputusan det ay sebelum tunang teko sebelum kawin apaju na lakaruhangku ka. Nga imbulayan na padati saiman, saiman nga pwede ay lanam saiman kapi o girot kapiot katumbayaan di kamo pi. Tu agumoy ti pikaruhangan na sayra det kakawin inapay karuhang no pojo pia nga kaguli di kapasian daw da lain. Kaman na po minagano no kapesyo det ralan det manansawa dia maya edit baptisan. Nga siyaw da kod kawaya det yodi haro po kasiwatan haro pohot ay timpu do kayo det papatanduli ang papatunod di kantakan det yodi. Oke, jadi gulion to kadi kagulot bujangan monopot ka no pakapihom bah magihom kapia di isiso katumbayaanom asal misuay hugama no putus lah. Okay? Monopot kabiyo. Nga sakirna pod mumalumbal ka pamanaw kiway goolobow ay agumo ipaniring ko bayno kanuham diha Thailand diha na ginawo iri no matiot ay pandirian no nga ay lano imad agumo tamo do kabaling kahangan do sa kiraman pati lambuso nga ino pahit karul kago ginawad dati sebagai molahing nga ino pa'y tanak mano piay siya barasay det paingka ka nga kangis na gid kapanganak ko diha tok paingka mo ti misuway no mo ti katumbaan ng paingka no kanagi mangde nda iyo di pa ma kanagi mumangde nga tokoy iyo di tampilingan na padato mo di tanak iti di mana matama nagi diha bo kangisangiset karait ka pasala hugama ay haro iti di nga iya di na rid antakan ni miuhang-uhang bo oso nangupungay kakawin na mo na solo gidando nga nakatilambus di no kanda boros dia lo saya terlanjur mencintai kan lagi hingga dia sedangkan miuhang-uhang atu ya mila putusan ri miuhang sedangkan da ipemi karuhang nga hari ni tongkian nga iri na panumpalid to mo diri mo tu mantan ko nakausa na di sinta dahiri hom kun na milam mo ng kiadi siyo ka iya didihat boros ki jadi dakaw nabot Thailandin do boh dakaw na pinaingat ko na dimolahing da kayo tambalot nga pinapoylo na tokoy susah mati kapiyo nga pagiuhata isya tu misuway katumbayaan da karuhang nga tok manong kasusai mati kasyo nam pati bo sakira na pod ay misuway katumbayaan da kayo ngon giya uhata tambalot tet nakakawin da gulo det ino pa hi karuhang siya nga akon ka isi sa katumbayan uhatan ni siya agayo cabaran ka det miagalin da dia karuhang hugama
Nu di salam may uhot ge. Hareureun ge may uhot daun, hareureun ge may uhot daun paing kuромади ti misuai mah ti katumbayaan det Sumandaku kah. Wah paing kurom anu kedit simbar otopot ko it mikayao-kayao po kangkung mani paing topot paing kuroman ti lembusan ku kamu, putusan lah kangkung, putuslah. Sakirana manu manepot nga manu na pay mumbahal ko pod ay nuridih magindalan di kapasian det oilan wid agayohot kaboling kahanganom. Kay yang penting kailaw mantad ka lah kangkunna pala, eh. Oke, isuang det ay pikaruhangan ngan ilan dati det tujuan nu nepod ay manansawo nga moydad iya na pom lobi ka somok kumakin rohingan. Kamuan na pom sayra na pod i na pay pikaruhangan idi nga popoin sadu kumakin rohingan kakitaan det anu mo ti dadi kontok kirid topot kapiyo ge. Tu iti nu papikaruhangan nga popoin somok da dati kumad kinorohingan. Iya o sadu-sadu ko sayra nakasawo hari milod manhak det pangahakan kumadia. Iri dage tomudon. Sayra na podid i na pay pikaruhangan di nga okon nugi popoin sadu dia kumakin rohingan komon na po nga nu mo ti dio sihat dari tiyod di ge. Ikalan sanandad i na pay pikaruhangan idi nga okon det popogirot dati kumakin rohingan. Okon nagidad popogirot om popoin somok. Harugyati komoyon dot dieting. Iso nakagulo mo dieting boh ge. Ano pod hitihom iso nu pamantadi kakitanan dati kaboboyuhon det minggayoh nga isuang det dieting. Moy dieting. Paing kuron ako pendapat ti lakomon da dieting boh. Berpergian kadi den Indonesia boras ge. Nu di dieting ket idusun ay mimpanaw goduo. Ilamoy dieting nga agayo tomo di kabungod isuang kapiyambolutan. Nga aramay mah tokoy hilonod moy dieting ka iti napakangonduanom tok ayay ni rasukot mangintong, "Nuno marasuk pakayon ko ti bayno kah."